خب بینندگان عزیز عین حال ما در نمایشگاه مال و محصولات ها در شهر بختر قرار داریم. این موضع از جانب کارخانه پالاتای سودا و صنعت ولایت ختلان آماده گردید. در بینای تاجیک تلکوم ولایت ختلان در آشیانه چهارم جای من ویستافکای مال و محصولات ها آماده شده است و این حال چقدر که شما میبینید مهمان ها معاون رئیس ولایت و هیئت مهمانان از جمهوری اسلامی ایران و اینچنین قسمی از رهبران تشکیلات و مؤسسات ولایتی در این چهاربینی در روزی گشوده شوی این نمایشگاه این میدان نمایشگاه یعنی که اشتراک کرده استودند. بیاید میبینیم این میدان نمایشگاه تا چه اندازه و در چه سطح آماده گردیده است. اینجا شرکت شفسوند سلاک‌های آنها یعنی که به معرض تماشا گذاشته شده است. اینجا باشد شرکت الیس فور فامیل آبهای گازداری تشنه‌شکن. مانا این شرکت های هستند که مال و محصولات خودشان را به نمایش برای همکاری با شریکان و سرمایه گذاران تاجیکستان وطنی یعنی که گذاشتند. این شرکت باشد شرکت فیروز مال و محصولات های از قبیل صابون های مایع و صابون های جامه‌شویی و صابون هایی که هر روزه ما و شما استفاده میکنیم. من شامپون مایع هایی که برای سرشویی لازم است. این مال محصولات اینجا باشد شرکت میلان این مال محصولات آنها خروط‌ها یعنی خروط‌های رو با بند و بستی یعنی زمانوی و با بند و بستی بسیار عجیب آماده کرده شدند. در حقیقت خیلی زیبا و اینجا باشد شرکت میندیلا. این شرکت بسیار معمول است و پاستاهای یعنی شکلاتی آماده میکنند و این شرکت بسیار شرکت معمول است و از اینها قریب که هر روزه مردم رو استعمال میکنند. این شرکتی کاما پلوس کافه های بسیار هم زیبا عجایب در بند و بست بسیار هم زیبا بسیار عجایب آماده کردند. کاما پلوس این شرکت نو است که با وطن وارد گردیده است. شرکت تانگسیر داتی پرادکت اینجا محصولات های شکلاتی پیچینی آماده میکرده است. این شرکت ندی شرکتی که پیچین و استحصال پیچین فروش پیچین ها مشغول است و فکر کنم شرکت ایرانی است. مال و محصولات شرکت های ایرانی در این نمایشگاه بسیار با معرض تماشا گذاشته است. خیلی که میبینید مردم صاحبکاران وطنی ما از این شرکت ها دیدن کرده شدن. شرکت سپینو
ширкати Спино шарбатро дар банду басти хеле замонавӣ омода мекард. Ҳамчунин мана банкаҳои бодирингу ҷигориву умуман маҳсулотое ки консерва дар тарзи консерва омода мешавад. Мана ин ширкат омода мекардааст. Ширкати Спино, ширкати шаҳди баҳор, сафрон, набат. Мана наботҳоро дар банду басти замонавӣ. Инам ширкати эронӣ аст. Ширкати эронӣ аст. Мана банду басти замонавӣ ва аҷиб ҳам ҳаст. наботҳоро дар банд басти бисёр аҷоиб омода мекунад. Ширкати Савиёда, ширкати Савиёда ва ширкати Мивазо. Инҳо шарбатҳо ва асалҳоро, хубишҳои умуман шириниҳоро ҳамчунин бандубасти мана маҳсулотҳои кишоварзиро хох карда дар бандубасти бисёр замонавӣ омода мекардааст. бисёр аҷоиб. ҳамчунин боз дигар намуди маҳсулотҳо дар инҷа дар ин ширкат истеҳсол мешавад ки хеле ки шумо дидаистед. бинандагони азиз, бояд хотиррасон кунем ки инҳо ширкатҳое ҳастанд ки аксарияти инҳо ширкатҳои ватанӣ ҳастанд ва ширкатҳое ҳастанд ки аз ҷумҳурии исломии Эрон, яъне ки барои ҳамкорӣ ба Тоҷикистон омаданд ва ин маҳсулотҳо аз ҷумҳурии исломии Эрон, яъне ки ба ватан ворид гардида истоданд. ин аслан намоиши ин маҳсулотҳо ба хотири он аст ки сармоягузорон ва соҳибкорони вилояти Хатлон бо соҳибкорони вилояти Хатлон ки ҳамкорӣ оғоз кунанд. Ман ширкати Мана будаст инҷа. Инам ширкати эронӣ аст ки макарон дар бандубасти хеле замонавӣ омода мекардааст. инҷа ширкати Атлас Загрос. мана инҷа зарфҳои пластикӣ, шишагӣ ва хуб ҳар гуна зарфҳоро омода мекардааст. инам ширкати ки ширкати нав аст дар ватан ва ин чизҳое ҳастанд ки хуб дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ватани азизамон истеҳсол мешаванд. бисёр аҷоиб. ин зарфҳои як бор истифодашаванда, зарфҳои одноразовӣ мегӯянд. марҳамат, соҳибкорон метавонанд бо ин ширкатҳо ҳамкорӣ кунанд ва мақсадам аз намоиши ин молу маҳсулотҳо ҳамин аст ки ҳамкориро бо соҳибкорон ва сармоягузорони ватанӣ яъне ки оғоз кунем. бисёр бандубастҳои аҷоиб. ширкати Шафл Анкур. ин ширкатҳо фурӯшҳои мана барои кӯдакон, наврасон шириниҳоро дар шаклҳои гуногун омода мекардааст.
все раджуи. Şirketi Behbaş. İnam şirketi ki ob isteği mekinden ob boyu bir sonra cüyi. Amore ki zor mamul aslan. Zor sifati baland duran. Ve tamam şirketi vatani oyunun okuluna muyani. در یک جایی استحصال کنم. اینجا شرکت آبهای وطنی بوده است و همچنین استحصالی بندوبستی اصل‌ها در بانک‌های بسیار زمانوی و زیبا. Asal budanaho dar bank guzashta shуда. Mazmaz, shirkati Mazmaz. Shirkati ki khorishoyi baroy kudakon аз қабили чипси ва картошка хок шуда ва попкорн. Попкорн зебо чипсиҳошон сифати баланд доштааст. хеле ки ҳозир хайр кардан чипсиҳои бибинед сифати баланд ва нархи дастрас. Мане попкорн ин аз ширкати Mazmaz будааст. хеле ки соҳибони ширкат ҳозир ба он нархо кардан бисёр нархи дастрас ҳам доштанд. Ман семечкова ҳам дар бандубасти хеле зебо. ва инҷа маҳсулотҳои барои рӯзгор, айнаҳо барои автомат ва ҳамчунин барои дастшӯӣ. Ва инҷа маҳлулҳое ки барои зарфшӯӣ лозим ҳастанд. айнаҳо ва хуб чӣ хеле ки шумо дида истодаед. умуман ҳама чизҳое ки дар рӯзгор лозима ҳастанд. Таклина, мана ширкати Таклина будааст. инҷа вафлию печению ва хеле чизҳое истеҳсол мекардам. мана бандубастҳои зебо кардагӣ метавонанд соҳибкорони мо бевосита барои истеҳсоли ҳамин гуна маҳсулотҳо бо ширкатҳои эронӣ ҳамкорӣ намоянд. хуб инҷа маҳлулҳои хушбӯйкунанда яъне ки барои хонаҳо ҳақиқатан бисёр бӯи форам мана барои автомобилҳо хушбӯйкунанда дар дохили автомобилҳо гузошта мешавад. ҳамин гуна барои будааст. хуб ҳамин гуна молу маҳсулотҳо зарфҳои мана истеҳсол мешаванд. хуб чӣ хеле ки шумо мебинед мана соҳибкорони мо ҳам омаданд барои ҳамкорӣ гуфтушунидҳо рафта истодааст. манакай соҳибкорони мо барои ҳамкорӣ кардан бо ширкатҳои хориҷӣ.
خوب خاطررسان میکنیم که این نمایشگاه مال و محصولات های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بود که شما دیدید و بار دیگر خاطررسان باید کرد که این نمایشگاه تا سنه 14 سپتامبر دوام می‌یابد و در آینده نیز باز در نقشه است که در این تالاری که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان همچنین با تشبوس پالاتای سودا و صنعت ولایت ختلان در همکاری با صاحبکاران جمهوری اسلامی ایران یعنی که اینجا ساخته شده است و مقصد ساختن این تالاری نمایش‌های مال و محصولات ها هم همین است که در آینده صاحبکاران ما صاحبکاران خارجی توانند در اینجا مال و محصولات های خودشان را به معرض تماشا گذارند و همچنین با شرکت‌های وطنی ما همکاری را آغاز نمایند. خوب مرحمت نمایید. اگر صاحبکار هستید بهترین میشود که حتما در این نمایش‌های مال و محصولات اشتراک کنید چون که شما میتوانید در اینجا با شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وطنی که شما درباره آنها معلومات ندارید معلومات پیدا میکنید و همکاری را آغاز میکنید. بسیار زیبا. خوب اینجا بند و بسته یعنی که زردآلوهای خشک و دیگر میوه‌های وطنی و همچنین اینجا از قبیل برنج و نسک و لوبیاگی ها در بند و بسته بسیار عالی. این شرکتی وطنی است. نام این شرکتی دهی مرحمت میتواند با این شرکت به واسطه همکاری نمایید.